Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Werewe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, ikaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa kabiri tariki 12 z'ukwa munani. Umutwe w'abarwanyi ba M23 urashinja igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibikorwa byo kwitegura gutera aba barwanyi mu turere dutandukanye two mu ntara Kivu ya ruguru ni y'epfo. Dufite amakuru ahamye yuko bari kurunda ingabo y'Uvira zivuye Kalemi. Hari amato abiri yageze i Buvira ejo bundi ku cyumweru tariki ya 10. Mu Burundi haravuga urugendo rw'iminsi 5 rw'intumwa ya Papa Leo. Aragenzwa n'iki? Abagiye gukomeza imigenderanire hagati y'u Burundi na leta ya Vatikano, aho mbere muri iminsi 5 agiye kumara hano azokora ibikorwa bitandukanye byerekana ko leta y'u Burundi imaze gukura. Mu Rwanda ho Minisitiri w'Intebe mushya Justin Nsengiyumva yatangaje gahunda ya guverinoma y'imyaka 5 ifite intego yo kuzamura ubukungu ku rugero rw'9% buri mwaka. Hari n'ikinamico runana nk'uko bisanzwe buri wa kabiri. Ikaze ku makuru arambuye duhera muri Ukraine, aho igisirikare cyasuzuguye amakuru avuga ko ingabo z'Uburusiya zashoboye gutera imbere zisatira agace kabaye isibaniro ku rugamba mu majyaruguru ya Pokrovsk mu karere ka Donetsk, ariko cyemeje ko cyugarijwe n'ibintu bikomeye kandi bihora bihinduka. Cyavuze ko kiri mu mirwano ikomeye. Bikurikiye amakuru y'itsinda rikurikirana iby'intambara muri Ukraine avuga ko habaye ibitero by'Uburusiya hafi y'umuhora wegereye umujyi wa Dobopia. Igisirikare cya Ukraine kikaba cyo cyavuze ko imitwe mito y'abasirikare b'Uburusiya imaze igihe yinjira rwihishwa muri utwo duce, ariko ko ingabo za Ukraine ziri gutsimbura iyo mitwe. Mu karere k'ibiyaga bigari, umutwe w'abarwanyi ba AFC M23 urashinja igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibikorwa byo kwitegura gutera abarwanyi mu duce dutandukanye two mu ntara ya Kivu ya ruguru ni y'epfo. AFC M23 ivuga ko ifite amakuru y'ubutasi y'uko abasirikare ba Kongo bari kurunda ingabo i Uvira ndetse n'abandi basirikare ngo bari kugabwa ahitwa Shabunda. Ibi biraba mu gihe M23 na leta ya Kongo bari bateganyijwe i Doha mu biganiro by'amahoro kuva ku itariki ya 8 z'uku kwezi, ariko M23 yo ivuga ko nta butumire yahawe. Abategetsi ba M23 kandi batsimbarara ko uduce bamaze gufata ubu banagenzura batazatuvamo. Navuganye na Oscar Barinda, akaba ari umuvugizi w'umutwe wa M23, ntangira mubaza ibimenyetso bafite aho babikura bavuga ko ingabo za Kongo zirenda kubatera. Dufite gihamya, dufite amakuru ahamye yuko bari kurunda ingabo y'Uvira zivuye Kalemi. Hari amato abiri yageze i Buvira ejo bundi ku cyumweru tariki ya 10. Dufite amakuru ko ingabo ziva Kisangani zijya Walikale. Dufite amakuru ko izindi ziva Ikindu zijya ahitwa Shabunda. N'indege rero zihora hagati ya Kinshasa na Bujumbura zizanye ibikoresho n'abasirikare. Ubwo ayo makuru mwayamenye gute, mwayahawe nande? Dufite uko dukora, dufite ukuntu dushakisha amakuru kandi tukayabona ahamye. Mwayakuye mu butasi cyane. Igisirikare cya Kongo ko aricyo kivuga ko ahubwo ari mwebwe ngo namwe mugenda mukagaba ibitero haba ari muri Kivu ya ruguru mukica n'abaturage ahubwo. Umva, tumaze iminsi twandika inzandiko twozohereza umuhuza yuko ubungu umuhuza yananiwe n'uburyo yakohereza ubutumire bwo kugira ngo dusubire mu mishyikirano tariki 8 uziko ariho imishyikirano yagomba gutangira. Kwe tukiva hariya muri Doha batangiye badutera. Cyambere baravuze bati no bari abantu bagomba kuva mu duce twose bari barimo, kandi nta hantu byanditse muri ariya masezerano ya Doha, ahantu na hamwe byanditse. Urumva baragenda rero mwaravuze Minisitiri wabo Patrick Muyaya nicyo yatangaje muri wa mugoroba
wa tariki 19 z'ukwezi gushize. Icyo nari kukigarukaho ariko kubera kugikomojeho reka tugikomeze. None ko ari amasezerano ya Doha nyine kuki mutari Doha kandi mwakagombye kuba muri yo kuva ku itariki 8 kugeza kuri 18? Nta butumire umuhuza yari yatwohereje, nta butumire bwe turabona, ariko nuko byari byanditse neza ku ngingo ya 7 igika cya 3 kivuga ati ibi bintu twumvikanye ahangaha kuri iyi tariki 19 mugende mubishyire mu bikorwa kugira ngo itariki ya 8 bizu byose byarangiye muzagaruke hano muri abantu bagaruranye icyizere nk'abakongomani, muze noneho muganire ku bibazo mubiturutse mu mizi. Ibyo rero ntabwo byakozwe. Ku ruhande rwacu twarabikoze, muziko twari kuye abasirikare ba Kongo hano bakagenda tukabaherekeza bakagenda mu kirimo leta, tukabaherekeza iriya za Lubero na Beni, baratashye bari mu miryango yabo Kinshasa. Muziko twahaye inzira babacancuro bose barahangaha, tukabahinjira tukabaherekeza, basami RDC tukabahaye inzira baragenda, za FDLR izo dufashe zose tuzihaye inzira zigataha mu bihugu byabo. Urumva rero twebwe ubushake bw'amahoro turabufite. Ubwo ni ukuvuga ngo mwebwe nubwo ayo masezerano yagerwaho, ibyo bice mwafashe birimo nka za Goma ndetse n'ibindi bice mufite ntabwo muzabivamo, muzakomeza mu bigenzura? Ntabwo tuzabivamo, nta naho byanditse muri ariya masezerano ya Doha. Ntabwo byanditse. None ubwo hazaba ubutegetsi bubangikanye bubiri, bumwe buyoborwa na M23 ubundi buyoborwa na leta ya Kinshasa? Mu mishyikirano ya Doha ni impande ebyiri zihanganye zarimo zirwana, nizo ziri hariya Doha, z'abakongomani batumvikana, leta ya Kinshasa na Alliance Fleuve Congo M23. Twashatse kumenya ibivugwa n'uruhande rw'igisirikare cya Kongo. Umuvugizi wacyo General Major Sylvain Ekenge ntiyemera kutuvugisha, ariko atwoherereza itangazo FARDC yasohoye rishinja umutwe wa M23 gutera ibirindiro bya FARDC muri Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo no kwica abanyagihugu bo mu bwoko bw'abahutu muri Kivu ya ruguru. Igisirikare kandi cya Kongo kinongeraho Kongo kirega uyu mutwe kutubahiriza amasezerano yashyizweho umukono i Washington ni Doha. Hagati aho leta y'u Rwanda yo yasohoye itangazo ryamagana ibirego by'umuryango w'abibumbye bishinja abasirikare b'u Rwanda kugira uruhare mu mpfu z'abantu 319 muri Kivu ya ruguru n'iyepfo. Leta y'u Rwanda ivuga ko ibyo birego bidafite ishingiro kandi ko bisubiza inyuma umugambi w'ibiganiro by'amahoro ku mirwano iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi ni bibisigahuza miryango rero no kuri Kisoro FM muri Uganda no kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho. Saa moya zirabura 23 mu Rwanda no mu Burundi. Mu kanya turakomeza. Tujye mu Burundi, hari intumwa ya Papa Leo n'urugendo rukurikiye ifungurwa rya ambasade y'u Burundi Vatikani mu kwezi kwa 5 k'uyu mwaka. Kiliziya Gatolika mu Burundi iravuga ko iyi ntumwa ya Papa izafungura bazilika ya mbere mu gihugu ahitwa Mugera mu ntara ya Gitega. Twashatse kumenya ibindi kuri urugendo mvugana na Padiri Dieudonné Niyibizi, akaba ashinzwe amakuru muri Kiliziya y'u Burundi. Umunyamabanga wa leta ya Vatikano yaje mu Burundi yakiriwe na leta y'u Burundi n'abepiskopi n'abakirisu benshi, bakaba bagiye gukomeza imigenderanire hagati y'u Burundi na leta ya Vatikano, aho mbere muri minsi 5 agiye kumara hano azokora ibikorwa bitandukanye byerekana ko leta y'u Burundi imaze gukura, igana mbere ikaba imaze no gukomeza imigenderanire ifitanye n'igihugu ca Vatikano. Mwamenya yuko haciye imyaka 60 Burundi butangwa imigenderanire na Vatikano. Mbere muri uyu mwaka mu kwezi wa 5 akaba ariho n'u Burundi bwuguruye ubuserukizi bwabwo hariya i Vatikano. Hanyuma kandi mu bimugenza turazi yuko mu Burundi hahiciwe intwa ya Papa mu Burundi mu mwaka wa 2003 itariki 29 z'ukwezi kwa 12, maze muri ico kibanza mu Minago akaba azohashinga icibutso cyaho bazokubaka ivuriro ngo baze bamwe bibuka ivyo byahabereye. Kandi azohagarikira gushira igikomo ku masezerano yo gushira mu ngiro amasezerano nyamukuru yasinywe hagati y'u Burundi na leta ya Vatikano ku byo Eklezia na leta y'u Burundi bahuriye ko ari nk'ibijanye n'amashuri, amavuriro, eka n'ibindi bisata bitandukanye, ariko kwivuza, ari nk'abanyororo, ingene leta ibafasha n'ingene Eklezia yobafasha. Ikindi kandi mu bimuzanye gikomeye cyane nuko hariya imugera hatanguriye intebe ya mbere y'umwepiskopi mu Burundi, iyo sengero izokwitwa icese isengero nkuru ya Papa, no kuvuga Basilique ni Papa mu Burundi.
iyo paruwasi iri Mugera bayihisemo kugira ngo bayite bazilika kubera ko ariyo ya mbere yari ifite se iyo ntumwa, cyangwa hari ikindi bashingiyeho? si yo paruwasi ya mbere mu Burundi, ahubwo ni paruwasi ya mbere yagize intebe ya papa n'uba katedrale. Niyo katedrale ya mbere mu Burundi, aho umwepiskopi wa mbere mu Burundi yabaye. Nico catumye bayitora mu zindi paruwasi mu Burundi, kuko urumva yuko ari paruwasi idasanzwe muri kahise ku Burundi no mu kumenyesha inkuru nziza kwabaye mu Burundi. Usibye kuba ariyo ya mbere, yenda ikindi isobanuye aho ngaho iherereye cyangwa se no mu Burundi muri rusange ni igiki? Imugera n'ahantu hadasanzwe kuko na kera abami barahaca baragenda kuhagirira imigirwa itandukanye, ariko kandi uyu munsi ku bijanye no kwemera kw'abakristo hariho isengero abakristo bahuriramwo baje kwambaza muvyeyi Bikira Mariya itariki 15 z'umunani no kwindi misi mikuru. No kuvuga ni kibanza abakristo bahuriramwo cyane kandi benshi cyane bagiye gusenga. Twavuganaga na Padiri Dieudonné Niyibizi ku rugendo rw'intumwa ya Papa mu Burundi Pietro Parolin. Mu Rwanda, Minisitiri w'Intebe mushya Justin Nsengiyumva yatangaje gahunda ya guverinoma y'imyaka 5. Ni gahunda ikora ku nzego zose z'ubuzima bw'igihugu. Inzego zizitabwaho cyane kurusha izindi zirimo ubukerarugendo, ubuhinzi n'ikoranabuhanga ndetse n'inganda. Iyi ni gahunda yatangarijwe mu mitwe yombi y'inteko ishinga amategeko kuri uyu wa kabiri, ishingiye kuri manda nshya Perezida Paul Kagame yatangiye mu mwaka ushize wa 2024. Intego ikomeye ya guverinoma ni ukuzamura ubukungu ku rugero rw'9% buri mwaka kugeza nibura muri 2029. Inkuru ya Jean Claude Mwambutsa i Kigali. Imbere y'imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko, Minisitiri w'Intebe Justin Nsengiyumva yavuze ko muri gahunda y'imyaka 5 umusaruro w'umuturage ugomba kuva ku madolari 1,040 buri mwaka ukagera ku madolari 360 mu mwaka wa 2029. Avuga ko ibi bizashoboka ari uko urwego rw'ubuhinzi rutejwe imbere, hiyambazwa cyane ubuhanga bwo kuhira imyaka. Ubuso bwuhirwa buzava kuri hegitari 71,000 nk'uko bimeze ubu, bugere kuri hegitari 130,000. Urwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ni rumwe mu zitezweho gufasha izamuka ry'ubukungu bw'igihugu. Minisitiri w'Intebe Nsengiyumva avuga kuri uru rwego, biteganyijwe ko amafaranga akomoka ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro azava kuri miliyari 1 akagera kuri miliyari 2.1 y'amadolari y'Amerika. Urwego rw'ubukerarugendo ngo rwitezweho kuva kuri miliyoni 620 z'amadolari rwinjiza kuri ubu rukaba rwageze kuri miliyari y'amadolari mu mwaka wa 2029. Mu nzego nshya zizibandwaho cyane harimo urw'ingufu za nucleaire, ariko zikoreshejwe mu mugambi utari wa gisirikare nko mu rwego rw'ubuvuzi no kongera ingufu. Muri iyi myaka 5, Minisitiri w'Intebe Nsengiyumva avuga ko guverinoma iteganya kuba yashoboye guhanga imirimo isaga miliyoni 200,000 nibura buri mwaka, hakajya hahangwa imirimo mishya itari munsi y'250,000. Muri rusange gahunda zose ziteganywa ngo zigomba kuba zishyize imbere kubungabunga ibidukikije. Abashinzwe kurwanya inkongi bari guhangana n'umuriro mu bihugu bitandukanye by'Uburayi kubera ubushyuhe bukabije bukomeje kuzamuka. Muri Espagne, ingabo zigera ku 1,000 zagabwe gufasha muri iki gikorwa. Imiriro y'agasozi yahitanye umuntu umwe, ivana abandi bantu benshi babarirwa mu bihumbi mu byabo, ndetse inaburizamo ingendo za gari ya moshi. Abategetsi muri Espagne no muri Portugal batanze impuruza ko ibipimo by'ubushyuhe mu duce tumwe na tumwe bishobora kugera kuri degere Celsius 44. Imiriro kandi yagize n'ingaruka mu bihugu by'agace ka Balkan. Hagati aho ngaho, umuminisitiri muri guverinoma ya Turukiya nawe yavuze ko inkongi nk'izi ziri mu turere twa Izmir na Dardanelles ariko ko zamaze guhashywa. Abakora iperereza mu muryango w'abibumbye baravuga ko iyicarubozo rikorwa n'inzego z'umutekano za Myanmar ridakomeje gukorwa gusa, ahubwo ko ryaniyongereye. Mu cyegeranyo cyakozwe hashingiwe ku batangabuhamya bagera kuri 600 kivuga ko abantu bafunzwe, bakubitwa, bagafatishwa amashanyarazi, bagakoreshwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse bakanicwa. Aba bapererezi ba Loni bavuga ko bazi abakoze ibi byaha barimo n'abategetsi bakuru mu nzego z'umutekano za Myanmar, kandi ko ngo biteguye gusangiza ibi bimenyetso inkiko mpuzamahanga. Ni saa 12:44 mu Rwanda no mu Burundi, n'umwanya w'ikinamico runana.
Abaturage ba Nyarurembo barishimira inyigisho nziza bakuye mu cyumweru cyahariwe konsa. Nyirabazungu bakomeje guhamya ko Karemera yarozwe. N'urunana. Burya se amasaha ageze ahangaha. Gakeye. Ibirori by'ejo byadusizemo imvune pe. Gusa byari byiza pe. Gusa biriya birori ngewe narabikunze by'umwihariko. Kuko uretse kuba twarabyiniye tukizihirwa nanahakuye ubundi bumenyi. Ese Kankwa ntabwo uruzi ko konsa ari ngombwa se? Konsa nari mbizi ko ari byiza ariko sinari nzi ko burya amashereka ari urukingo. Cyakora nanjye nabyumviye hariya da. Nari menyereye inkingo baha abana mu nshinge. Ubundi nkabona barabaha udutonyanga ariko ibyo rukingo rw'amashereka rwose ibyo ntabwo nari mbizi singiye kukubeshya. Nanjye ni umunsi Kerere yashatse umugabo akampa ukuntu nzabimwigisha. Kankwa uracyabyibuka byose uko babivuze koko? Ariko kucyo ngira ngo ndinjije ibisho. Ubusenyewe ko wa mugabo ushinzwe ubuzima mu karere yavuze ko konsa umwana mu isaha ya mbere akimara kuvuka bimufasha kugumana ubushyuhe agahumeka neza kandi bikamuha ubushyuhe n'ubudahangarwa bw'umubiri. Ariko buryo uzi ko ibintu witayeho ubimenye koko Kankwa? Abana bumvaga rwose byose warabisize hariya. Wambwiye se nkakomeza nkakubwira n'ibindi byahavugiwe. Hari ibindi se birenze kuba yaravuze ko amashereka ari rwo rukingo rwa mbere rurinda indwara zikunze kwibasira abantu. Banza witabe telefone ndumva hari uguhamagara. Ndabona ari Titere umuhamagaye. Taturere se ubu ngubu baragushakira iki busho? Reka mwitabe numve. Alo Titire. Waramutse busho? Waramutseho neza. None ko nagushakaga hano ku ivuriro nakubona sangahe? Niba mushaka n'ubu rwose sinakoze ndahari. Nanyaruka da naza nkabareba rwose tukavugana. Ngaho nyaruka nka saa n'ubu ngezeho hano tuvugana. Busho ntabwo nsiga turajyana numva icyo Taturere gushakira muri iki gitondo. Ese nagushatse nkubita umutwe hasi wibereye hano mukobwa? Narinje hano inyuma y'inzu ngo mbanze nkarabe mu maso nameze mu kanwa nyogoko. Enda ndebera Karemera ataranshikura bukaraba ibyo ukaraba nyuma. Reka mbanze noza n'amenyo. Nuko agati kanjye mbona ntazo wagakuye hano. Hagati nyabakisi? Agati nkoresha noza amenyo. Ariko wa mwana we sinkakubwira iki ngo nsubize kiriya. Ndakubwira ntijya kundebera Karemera we umubwira ze tuvugane mbere yuko ajya ku kazi nawe ukambwira ibyo koza amenyo. Nyine ngiye kugera vuba nimara koza amenyo no mu kanwa mpita njya kumureba. Ugiye se ukamureba ukoga ugarutse ntabwo wabasha kuvuga utaroga mu kanwa? Ku ishuri batubwiye ko isuku yo mu kanwa ari ingenzi ku buzima bwacu. Batwigishije koza amenyo mu gihe cyose tumaze kurya n'igihe tubyutse. Nkora ibyo nakubwiye ureke kumvugisha nara. Ubundi surogesha iki ko wumva n'agati kawe wakabuze? Ubundi nuko ari ukubura uko ngira. Ukoresha agati nta nubwo byemewe. Niba agati kabye se wajya ukoresha ikara ko naryo ryoza neza. Muziko ntiyuzuye wayabuze. N'ikara ntiryemewe. Tugomba koza amenyo dukoresheje uburoso n'umuti w'amenyo, tugakubura ururimi kandi tukirinda gutizanya uburoso kuko bukoreshwa n'umuntu umwe gusa. Ikindi kandi ngo ntitugomba kubukoresha igihe kirenze amezi 3. Ego ko rero buri mezi 3 ukagura uburoso, buri mezi 3 ukagura uburoso. Ngiyo bikoze gutyo bikurinda uburwayi bwo mu kanwa ndetse no kunuka mu kanwa bikaguhesha ishema mu bandi ukanaseka wisanzuye. Ubundi se ubushinyika ibiki? Mba nagutumye kwirirwa wasamye muri rubanda. None se wabaho udaseka nyogoko? Ubuseka iki se ubundi ikisekeje ni iki? Ngo guseka uzaberekire ko hari uzagufunga ngo kuki udaseka. Hoya rwose nyogoko nanjye uzangurira uburoso n'umuti w'amenyo noza amenyo yanjye nk'abandi bana twigana. Ngabanyaho izo mpaka z'amenyo nara sinoza amenyo w'imbazi by'amenyo. None se tuzaba tutoza amenyo ntituzayarwara ndetse n'izindi ndwara zo mu kanwa nyogoko? Uyu mwana agira amatwi cyangwa n'umurimbo? Nakubwiye ngo ikinara ngo njye kukurebera kare. None ubu wagiyeyo cyangwa uri mu ndirimbo z'amenyo n'umuti n'uburoso byo kuyoza? Wazanye na madamu wawe se Bushombe? Bushombe na Kankwanzi bakundana byabuze urugero. Umwe ntaho ajya asiga undi. None se ko ndakagufa ko mu magufa ye nkaba akaraso ko mu maraso ye urumva yansiga akajyana nande? Narimenyereye ko bavuga akara ko mu maraye. None wowe birangiye ubaye akaraso ko mu maraso ye? Akaraso ko mu maraso ye. Nyamara ibyo Kankwanzi avuga nibyo ntumuseke. N'ubundi akara kaba karimo amaraso.
sinamusetse pe. mwakwicara kuri izo ntebe na madamu ubundi tukaganira busho. Murakoze cyane tuturi. Niko busho. Karame. Niriya mpano se buryo urayigira? Uravugira yo kuririmba se? Rwose warantunguye bikomeye cyane. Umuhanga? Jye nari nkuzi nk'umufundi. Ejo bundi dutegura icyumweru cyo konsa. Muganga Devota niwe wambwiye atari ko dufite umuhanzi muri uyu murenge wacu. Atushatse wamuha umwanya muri gahunda y'umunsi akadufasha mu bukangurambaga binyujije mu muziki. Umugabo wanjye azi kuririmba cyane. Nuko ari ubushobozi bukeya y'ubundi yakaba yari mu rwego nk'urwa ba Rujindiri. Narabibonye no umuhanzi ukomeye pe. Buriya wewe waje nanga naramaze guhindura sigaye mbese nibera mu bintu cyane by'ubwubatsi. Baza muganga Devota rwose mbere sinajyaga se no ku rwego rw'akarere. Narahatanaga da. Narabimubwiye ko uri umuhanzi w'icyamamare ahabanza kutabyemera yabyemeye ari uko umaze kuririmba. Ahubwo nanjye merwe naboneka mujye munyohereza rwose no ku rwego rw'igihugu ngiye guhagararira Nyarurembo. Amahirwe yabonetse ntabwo twayagucishaho rwose. Nuko rwose. Gusa nawe ukomeze udufashe buriya butumwa watambukije mu ndirimbo bushishikariza ababyeyi konsa. Ukomeze ubutambutse mu babyeyi bose. Yewe kwishantiye se mba ndi kumwe nabo abayede dukorana abafundi abo duhurire mu mirimo itandukanye yewe nabo dufatana agacupa rwose bose nzajya mbibutsa rwose mbabwire ko nta cyasimbura amashereka y'umubyeyi ku mwana we. Urakoze cyane rwose. Nzabikora rwose. Hano rero twakugeneye ibahasha n'ishimwe ry'uko watambukije buriya butumwa bwo konsa kandi ukabutambutsa utatwatse igihembwe. Yame busho yampari ngewe uyabika. Ngaho da. Ndayaguha se uza ari amaki. Ko Teteri avuze ko ari ibahasha yishimwe wumvise avuze ko ari amafaranga koko kankwa. Izi sasi inote zitukura sindimo kuzibona. Yazane nyabike ba Gitefano bataza kukoshya mukayanywera di. Ngeze ntungure agacupa nk'umuntu wakuranze kuri umuhanzi w'icyamamare busho. Ndumva umugore yabikazemo. No kwanza kabisabira uruhushya da. Ndareba hasha ahisa yinshikuza rwose harayifuza ataramenya n'ikirimo. Ariko wagiye urashaka iki? None se ntiwanareka ngo twumvikane mama? Icyo numvikana nawe niki wagiye ugakora ibyo ushaka n'umugore wawe. Ariko si byiza ko duturana tutumvikana mama. Nge rwose iyo ukundanye na Honorine mba numva nta kibazo mfite. Iyo mwasubiranyemo rero rwose mutumvikana birambangamira cyane. Wazamubwiye sakiyana kareka kare agasuzugura agira nk'akimbwa iryana. Ariko nubwo uhora umushinja kugusuzugura inshuro rwose ibibazo mufitanye niwe wabiteye. Nuko mbwiye Kareme ubu n'igihe wamubwiye ngo ajya nsuzugura ampindure bure nkaho ntari nyirabukwe. None se mama niba ugenda umuvuga mu bantu ngo yampaye inzaratsi ampindura inganzwa urumva yabyishimira? None se agende kuvuga ukuri urumva ari iki cyatuma umugabo atumuryango wa se na nyina akajya gukora ibiraro byose waba w'umugore? Ariko ibyo twabivuganyeho tubifatira umwanzuro ndibuza ko bitakiri ikibazo. Bitaba ikibazo se noneho reba ibigambo rero uhuraguye ngo nakuvugiye umugore uretse ko warozwe atabimenya ubundi guhagarara nyoko hejuru umwihaniza ngo yakuvugiye umugore icyo si ikimenyetso cyo ko warozwe koko? Oya mama rwose ndagira ngo nkubwize ukuri ibyo bintu byo kugenda rwose umvugira umugore ngo araruga ntabwo nabikunze pe kuko uyu musebye nanjye rwose ntunsize. Narakubwiye nti hina karenge ibyo gusaba ubigendemo buke wanze kubyumva kandi jewe sinzihangana ko komeza kubana n'uriya mugore w'umunyagasuzuguro nk'uriya. Wambwiye ko nzabaga nkifasha ndabyumva ndeka rero rwose nirwarize kandi ndekera umugore. Ariko ubundi uwo mugore umumpangisha nkaho atakubonye ejo ubu urabizi ko nshatse uriya mugore namutumura nkagushakira undi mwiza nkaba ari we ngusabira mugasezerana no mu mategeko. Nta wundi nshaka uwo nzasaba tukanasezerana n'uwo tubana wambyariye n'umwana. Rahira byose mbihagarike ubona ko ajye nyirabazungu ndirindi jambo. Ntabyo washobora mama wenda inkunga wowe wayinyima ariko nanjye rwose sindimuka nzakora ibishoboka byose ibirori bibuko nabiteguye kandi bigende neza. Uzakora ibishoboka byose kugira ngo umbabaze ushimishe umugore wawe? Ese ubwo wambabariye muga? Ahubwo se nanjye wambabariye nkakingira ababana na Di. None se uwanjye arataha adakingiwe? Hari uwakubwiye ko adakingirwa na Di?
wakoze ibyo bakubwiye ukareba ko tutamukingira. Devo Karame, nawe uzaho unuye koko ubu urabona nasubira nkagaruka ryari? nushaka ugaruke nijoro abo uhasanga baramukingira, ariko genda uzane ifishi ye y'ikingirwa. Ku mana yanjye hariya hantu urabona mpagera ryari Devo? Ubu wakubwira ngo usubire mu rugo ugaruke kwa muganga wasubirayo? None se ko wari uzi ko uje gukingiza kuki utazanye ifishi y'umwana? Urumva nabyutse nk'igipondo cy'amandazi ngira ngo ntigisigenze nkibuka nkingize mite nsubira mu rugo nyateke nimugoroba nyacuruza. Umaze guponda amandazi ubunaniwe ku buryo utafata ifishi y'umwana na di nyine kubera kubyukira muri ibyo byose nabirangije nibagiwe nibutse ko nasize ifishi ngeze ahangaha muyimbajije. N'iryari tutababwira ko mukwiye kubika neza ifishi y'ikingira y'umwana na di. Nanjye nayibitse neza pe, icyabaye ahubwo nuko nabyukiye muri rwinshi bikarangira nyibagiwe. No kuyibagirwa sibyo, buri munsi turababwira tuti ifishi y'ikingira y'umwana ikenerwa mu gukurikirana ubuzima bw'umwana. Mukwiye kujya mwitwaza igihe cyose mujyanye umwana kwa muganga, siko tuvuga cyane rwose murabitubwira pe, mukongera ko ari n'icyangombwa nkenerwa mu buzima bw'umwana bwose. Shimye ko nawe ubizi neza. Ubwo se uranyinginga ngo mbigenze? Nyine nkawe kuko uri uw'iwacu wankingirira noneho nkazayizana ubutaha ukandikaho n'ibyo uyu munsi. Urumva si ibyo naba nkoze byaba ari byo? Ababyeyi bose nabo bafite abaganga b'iwabo dukorana. Urumva rero mu kazi tuzanyemo ikimenyane buri wese agakora amakosa kubera uwazi byarangira akazi gapfuye. Ubu se nsubira mu rugo koko muga? Nta yandi mahitamo na di. Ni ngombwa buri gihe kwitwaza ifishi y'ikingira igihe cyose ugiye gukingiza umwana. Noneho n'uruzuba ruriho sinzi ko ngerayo ngo mbone imbaraga zingarura pe. Kuko ikibazo cyawe twakimenye, ngaho genda mu irangamimerere baguhe kode y'umwana uze tumukingire. Urakoze cyane mugana. Ko biyese ntego turye be. Shaburetse gato mpa nk'iminota nka 30. Kufunguye imashini se. Ngiye gukora raporo yihutirwa cyane ngomba kurara noheje byanze bikunze. Ariko kiri ntiwari urimo uvuga ngo uvuye kuri terurananiwe cyane. Ndananiwe ariko ubwo ngize amahirwe ukaza kumfasha mu gikoni, reka nkoresha umwanya nari kuba ndi mu gikoni nkora ino raporo kwirihutirwa. Ewe njye ntakangwa bari mutwaragowe ariko banza namwe baganga mutorohewe. Burya rero akazi koroha nakudakora. Naho ubundi n'uwaguha akazi ko kwirirwa wicaye wagera aho ngaho kumvura akarambiwe urashaka guhaguruka. Ibyo uvuga nibyo pe. Ubwo si cyo gikorwa uvuyemo ugomba kurara utangiye raporo ni ikihe? Ni ibikorwa bijyanye n'iki cyumweru tuvuyemo cyahariwe ubukangurambaga bwo konsa. Ariko siko buriya natunguwe sheri. Watunguwe n'iki? Biriya birori by'ubukangurambaga bwo konsa wantumiyemo nigiyemo ibintu byinshi ntarinzi. Iby'ingenzi wazirikanye cyane se ni nk'ibihe kugira ngo twumve ko ubukangurambaga bwacu bwageze ku ntego. Buriya sinarinzi ko ari ngombwa gushyira umwana ku ibera akimara kuvuka. Biriya byongera ubusabane hagati y'umwana n'umubyeyi. Ariko kandi ariya mashereka y'umuhondo nayo aba ari ingenzi ku mwana kuko arimo intungamubiri umwana akenera. Noneho no kumwosa kugeza yujuje amezi 6 nta kindi kintu muvangiye sinari mbizi. Numvaga ko umuntu ahise yibonera amata yamuha akajya yunganira ibere. Ntabwo ari byo. Ugomba kumutangiza imfashabere ari uko yujuje amezi 6 kandi ugakomeza kumwoza kugeza yujuje byibuze imyaka 2. Narabyize rwose. Nzajya kubyara umwana wanjye afite ubumenyi buhagije mu konsa. Urabona uzabyara nka ryarize. Ubu se sindi inkumi yabyara. Kibazo ni uko n'uwo tumubyarana gusa naho ubundi n'uyu munsi mubonye namubyara da. Ntabwo washaka kubyara ngo ubure umugabo mubyarana reya. Ahubwo ubwo nuko utarabishyira muri gahunda. Erega umugabo mubyarana si uwambaye ipantaro wese. Umuntu abanza kureba uwo akunze mu mico no mu myifatire. Urugero nk'ubu wemeye kumbera se w'abana. N'iri joro narara ukantera inda y'imfura yacu. Rero yarashyize Chris umugambi we. Chris abyakiriye ate? Ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha. Nahangaha rero turangije ibiganiro byacu byo kuri uyu wa kabiri. Gusa mbere kuva muri studio nakubwira ko umutwe w'abarwanyi ba M23 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ushinja igisirikare cya leta ibikorwa byo kwitegura gutera aba barwanyi mu turere dutandukanye two mu ntara ya Kivu ya ruguru ni y'epfo, ariko igisirikare cya Kongo FARDC cyo kikavuga ko ngo ahubwo M23 irenga ku masezerano yashyizweho umukono i Washington ni Doha. Aya makuru ushobora kongera kujya kuyumva kuri bbc.gahuza.com niba utabashoboye kuyumva uko yakabaye. Ndi Prudence Ngyumva twafashijwe na Robin Scholder kugira ngo amajwi akugeraho ameze neza. Wakoze guhitamo BBC Gahuza miryango uraharyana.